Hortxe, sartu alkoa lasterketa honetako garaia gogoratu. Jon Amiamak irabazi duela lasterketa. Andres Pilariño amaitu du bere lasterketa lehen postuan. Eta goizko nazuri Xuli Herria garatzen zaio. Tía. Eta egoitz mupika Peugeot 300 eta bederatziarekin helmuga puntuan. Esto promete, Hortxe da!
hostias tiene el primero en el coche que va tan lejos? Claro, claro. Yo me tengo ganas. Venga, que